of the People Party, ka VPP, ka bagagtin jong inyong kasur ka jong upaypa. Kaya ka kasur ka jong upaypa, kasur ka jong upaypa. Lagi let chicken nong gendong nesha sor. Lagi let pansngap dari snap ikik ay kabaki. Sharai balang rukyong. Ikmekik pa kyong. Kikonsomla kikren. Kikren kikantin. Kikantin bansno salom. Kikantin kibasno nok mansim. Kikantin kibasuknyum. Kikantin kibong. Ngalathat ngalanya. But don't delay kibong. Alanu makani kapatay kan waino. Dr. Ricky Ejasenkan ubalang ukatong MP Jokasang Voice of the People Party unit tap pertengan ni file nomination haka arpun retorik minta ubnai haka por khat di wajib mestap haswa kajang di tap perteng kandan kaji kanduk lang hapo office rekam Jokasang hapo lightcore haka ba andan lang presiden bagi pat kan ngilam Jokasang Pakam juru kipai mak nong kersan ki buka menek sekali di tap perteng kila banyak kanduk hapo office rekam lightcore bakam juru ki wipat ki bamla banwan la yatuk ke kebuan ke seng kila matnap ayan ke office ke all dia radio shlong nak sama senran yo kotong bandit tap kerteng la ban ka dong ni bayi ka kerteng jong Dr. Ricky Ejasenkan nak kalian ke VVP kalau dak pernah ladu sang berada ban ko kotong syakalak sabha kena halor ka jing tim ka jam Dr. Ricky Ejasenkan la pendep ya ke matric aka first division pre university aka first division dak kawan aka 10th position kalau pendep yang become maka first class dekat bio third position pendep bio ke MCom haka first class angka ke M economics haka second class bagi ke PhD haka subject economics ula dan haka kam hikai mentala arto class 6 buat ula rongru haka Department of Commerce jongkan hukum hikai buat ula dan mentaru haka pasdang ya ke Department of Commerce hapo St. Edmunds College kat bana kaliang ikotong Jokasang National People's Party pat i Dr. Amperin Lingdo kin tap kerteng lene file elimination haka arpu artarik mata ubnai haka por khat wei beji men step kini kalong kat kum kajnya tu jong state president Jokasang NPP uba preston tensong haka jekan bakila patai khobor ngilai rai ba ya ka file nomination na kaliang jong parti rengkat adin menglesong lang badi kandidat jong Dr. Amperin Lingdo ngilai rai ba ka arpu artarik por karwai biji din late ban file ke nomination berwa pejongi kandidat ke jongi i Dr. Amperin Lingdo ila chajit ek nengkong ya kam MLA hakasam ajar plan kasang UDP lai kasam ajar khanda ila resign na UDP but resign na ka jong MLA banja kun ka by election ba ila job na kasang congress but ru ya ka kam minister apo ka jelam du Dr. Mukul Sangma kasam ajar khalai ba kha pra le khon yang election MLA but job bang na kasang congress Reha kasnam araja arpulai pat ilekhono na kasang National People's Party bat ilong emetri juga kot kakhya karap karyang bat kigwe di department apo ka jalam jong kona sang mak umtri rang ba apo ka jalam juga sarkar ka belam da kasang National People's Party yakalatip kumkas sarkar Mekla Democratic Alliance 2 bat menta ilong i kandidat da kasang NPP na ka Shillong Parliamentary Constituency